Sjećam se na mog kanala ljudi, danas ćemo vidjeti Spider-Man. I šta čekamo? Ajmo, enter i kao što vidite, tu je naš Spider-Man. Ovdje smo. Šta neću? Aha. Ja mislim da smo namislili na easy, ovo se ne čini. Ajde, sada moramo čekati, a ne moramo, jer smo na easy. Evo, tu su mi sad, šta sam, da, dobro. Znači, ja sam već igrao. Imat ćemo još jedan kad prođemo jedan. Ide nam drugi. Hop. Da skočim. Spider-Sense nam je tu. To, brate. Skoči. Možda mislite jaka stvar, morski lav ume da igra taš, ali ovaj test nije tako jednostavan. Da. Ne vidio. Ja ne znam šta se trebamo raditi. Ovdje se. Sad ćemo šta trebamo prebiti, sram te bilo, pljuješ, pardon. Mada je neko psuje, pardon. Prebiti. Skop, op, leti. Iznajmljeno što nema ribe, se brzo opušta kratkim plivanjem da razbistri misli. Ovo se vidio? Bum. Pošto sada zna da primjera kao svaki put, Rio razmatra strategiju igra poklapanje slika. Ovaj put pokazuje na sjelicu i odmah dobija ukusni korak karmije. Aha, letimo. Pošto je ukratio plan, Rio završava test. Sens, opet je neki sens. Pa, ovdje šta je? Ali najneobičnije je ono što sledi sada. Ne, vidio me. Šta se desilo? Mada ne znam. Ali ne, to se sigurno ugarno desilo. Pa ovaj dole, mislim. Me već je mrtav. Bum. Šta se desilo sa vi? Niko ne znam. Samo šutite. Da ne sastavim. Prepoznam se. Evo ga. Šta je? Spider-Man. Ali njena inteligencija nije. Brojni su primjeri morskih labova koji pokazuju vještine pamćenja i strategije u divljini. Šta je bilo? Ma, nešto je pa... Ne. Povijesti se možda sreću jednom godišnje, ali očigledno pamte dugo. Zato ne moraju da gube vreme za međusobne čarke i da čuvaju energiju. Leti! To se desilo. Da vidim. Ono fantastične te tvorke. Zašto je pošća? Jeste. Jeste. Ali tek njihovo ponašanje u okeanu izaziva pravo divljenje. Ovdje različite jedinke sadnju smišljaju strategiju gdje okupe veliki broj riba učinost u loptu kako bi mogli da ih ulove. Rio izvoljava slične veštine planiranja strategije u laboratoriju. Promenom igara menjaju se i strategije. Naprimer, Rio treba da smisli strategiju gdje da bi probao nagradu uvek može da izabere sve. Rio može da reši ovakvu zagonetku u okviru 10 pokušaja, koliko bi bilo potrebno čovjeku. Da bismo to otkrili, zamolili smo Jane, pametnu, veselu 11-godišnju devojčicu, da rešava isti test. Sada mi tu trebamo pobiti. Bez ikakve pomoći osobe, svaki put treba da izabere slovo. Hop. Ako
Ne. Pak. Skoči dole. Skoči dole, sam rekao. Ne. Skoči dole, sam rekao. O, ljudi. A vidite. Eto, vidite se može desiti. Znači, health mi je. Baš je mi puno health. Dobro. Šta radim? Znači, ljudi, ovo je nešto nenormalno. Evo vidite šta nam je uradio. To nije realno. Što sad? Ja treba... Evo je me ovdje pucu. Tačno onaj. Čekaj. Eto ti. Ovo je Rio i kako vidite ona nije običan morski lav. Odvođenje se Morski lav. Ana Šustermana i Korina Raup ispunili inteligenciju kako nisu pokazali viši pancer. Ma nešto mi na tebe. Opa. Nešto moramo se ići dole i početi. To se naziva ekvivalencija, jedna od glavnih osnova našeg razmišljenja i organizovanja sveta oko nas, da bi se stvorilo nešto što se ranije smatralo jedino dometom ljudi. Tuć. Health, super. Ne. Da. I to ne uvek u korist morskih lavova. Yes. Ovo je centar za spasavanje morskih sisara u San Francisco. Ljudi, nešto bi to bilo to što ti čovjek klikam, hvala svima što spavate, pa sve bilo se sljedeći epizod. Tada. Ćao!